Sawa ngani wena khona ngithelekeni ngathi bathi ngikhinikwe impilo ngikhinikwe emakhaya ngikhinika wasani kanti usaba ngani wena bukela kwakho kusho kona ukuthi ufisa kufunza njenganyalo nje ufundisa ngento nje lenyanisa abantu labaningi emakhaya iyenda mindeni izondane mindeni sisho labahlala straight lapho ekhaya sizondane ngathi asitalwa ngimake munye hey madodza kube sekubana nasi simonasi lendvu lebathi inzandvokati sisho nalo mfana lo tsandzwako lakhaya kuzondwe labanye o lo nzandvokati kube mfana lokuthi kubukwe yena kakhulu lalabanye ngathi abekho aningifa uthi nani 4 ekhaya kube kumbe number 1 kumbe number 2 kumbe number 1 bani kube namunye mfana kule 4 lekuthi lona angathi yemake ngicela 100 rand bamnike akabaleke ukuthi uyowendani abanamsebenzi nethi kusho umntwana bani imake ngifuna skipper so uthengeke imake ngana nebhede yakho nake kuphi so nikiwe imali ohlohliwe wena leso sikhathi labanye laba abana roll on labanye laba baswela kumbe esikoleni kunenvo lethite lefuna bayende kumbe kunanani ufuna bashone kuphi bo studisha ufuna bone ababonwa inzandvokati ngiyo lakhaya inzandvokati makhada sebanki ahlala naye amakwethu kumbe ababwethu ahlala naye nguye lapha maphini Samuel ogijimile so ufike lapha etitolo kulepha bomabhenki so khiphile imali makumthumele inini so thenga into lakhe imnanzi so tshotshile na 300 rand eceleni sina sithunywa asentwa lutho vele kuna inzandvokati ngiyo siqwiqwi salandlini iyamosha lento njengaleyo idivide abantwana idivide umndeni ingani loyo mfana loyo kuthi yena yonke info makhavela boyini ugcoke kahle uyabona njalo lo mfana nguye lakhaya inzandvokati siqwiqwisa lakhaya kuthandwa yena yonke info lekuthi netangathi yena abanankinga konke kumukelekile wena ungathi hayi make lana phela angidiva kahle ngiyakhwehlela uyakubona hayi kuphuka nje utafika phezulweni njengathi nyanga ngithi kusaziweni kuphuka utafika phezulweni kuphuka nje ladwaleni lenzandvokati singagula sekuqashe lezivani bani imoto sofonelwe ebhuti yebabe usabusa bani qashe mfana uyagula lakhaya usicela ukuthi umkhaphe esibhedlela umkhaphe eclinic so umkhaphe eclinic thina lesikasithi mfana zokathi asikhashwa la sethi lo funa sihambe kumatima so into lekufuna uyibuke ekhaya nilento lifana naleto ukuthi inzandvokati ayifuneki inzandvokati imosha idivide nemndeni esikhathini lesiningi ngoba sithi nasibuke intimo leti njengaleto sibe sesiva buhlungu kakhulu thina bantwana sibe siba nehatred nasiba nehatred sisho ukuthi sizonda lo mfana lo khona lo kunguye inzandvokati yalakhaya asimzondi ngoba khona la sende kona but lama actions amake wethu ngiwe lena njani labese enda sizonde lo mfana lo siyadivideka kwayena loyo mfana loyo kithi uyathi ukuthi asina say iseyinguye loyiphethe lana ekhaya athe kulungisele mntana ekhehla ungilalele kahle nawe ekhaya lapho ulalele umake usakhona ukuthi ukhone ukukhulisa abantu babakho labantwana labo babese labantwana laba bethinzandvokati kakhulu babadihluleki empilweni yathi hamba kuphi lento naku lo mfana wakho inzandvokati uyasebenza ungohola 8000 lakhaya make uyahola vele tonke into yakho iphethwe nguye emakhadi akho aphethwe nguye makroza akhanjwa naye sine asibonwa uphuma etimpesheni takho umntali
uyathola 100,000 la usebenza khona lapho usebenza khona sathi wena kuphi uyadiklinela kumbe usebenza kuphi bakunike 100,000 imeshini yakho uphumile sona 60 years sophumile ekhaya emsebenzini kumbe lesikhathi bebe sowuphelile lo msebenzi loyo sebese wena mtali wena njani sowuphumile uthenga imofa na uthenga imofa le mofa le ihamba nani ngale nsandvokati ikhethe le nsandvokati nebangani bakhe ihamba ngensandvokati nebangani bakhe baronda thina asatiwa la khaya iyafa imoto ayithi mali phelile akusana mali service yemoto ukuthi khona service akufanele lento insandvokati idlile imali etinfombitayo nebangani bayo uyigcokile iphelile mntalo wethu ubuholi impeshini kumbe sithi makuthenga afike empeshini yethu ngoba umsebenzi wethu uyaphela kani thine sesimile kuma kwethu simiswe ngini ngoba phela lesikhathi solo siyakhula sithi sabo 10 years siyakhula solo siyabona ukuthi ukuthandzwa lo thine sikimele insandvokati beyibuke wena thine sathi kutimela uma utimela wena insandvokati wena lokho uprovide awusakhoni thine nebe singathi ukuthi sitawukhala kuphi ngoba phela wena make kube babe kube gogo uthatha le insandvokati ayise ibuke wena sowuwile kufanele uthophasi sekusukumethile sesiphume titandi insandvokati inebantwana lapha ekhaya bahlupheka nela abantu bakhe nawe make sofuna ube uyagicika nini sofuna kucela kithi bantu bakho na ucela kithi bantu bakho angesikhole ukukunceda ngani kunalensandvokati uyobona ngathi sikujikele mntalo wethu no asikujikele inkinga lensandvokati ngiyo lesingafuni yona ingane lensandvokati bekungiyo thina singabonwa sonyalo thina sesena njani sesimile sitimele insandvokati seyazonda thina bezonda insandvokati ngoba wena uthandza yona then insandvokati yalizonda thina ithi kubhuti abakhona ukumfaka emsebenzini bhuti wami uyasebenza khona baqasha lula uyabona njani yes mina ngiyakhona ukuthi kumbe ngiyakhona kufaka emsebenzini ngidowafaka labanye le nsandvokati ake ngiyifake ingani sikhula so siyazondana wena ngisibe kunguwe wena isikhathi sokuqala kubona khula manje noma ngabe khona ibatala ukubona ukuthi into kubona lesikhathi soyakhula soyakhona ihlahla amehlo ukuthi mina lakhazi bathanza mina kakhulu uyigweme lento wesikhathi sifake sonke bekusola kunguwe nama ngisakhona ukufaka emsebenzini ingani wena bekunguwe sive bihungu yonke leminyaka yesiva yona buhlungu kunguwe thina singabonwa singanakwa ngisho noma ngabe kuyakhwehlela bangangiboni ukuthi ngakhwehlela nakufuneka kuthenga umuthi ukuthengelwa wena wadla lezi mali kamake uhamba nato makhadi njalo lapho emane ukuthatha amafoni abomake thothane ngathi uyofona emakhaya uyofona man ngifuna ukufona make uyathuza uyotobetha imali yamake ayitobetha delete message thina la khaya asinakudla uyakubona kumbe basibalela sidla kakhulu kumbe insandvokati kwayo ngoku right delete ama message abo abantu bekubhizi kuphuphe anathe le yamali lebangani bakhe thina la khaya siyaswela insandvokati iphethe toketiwe so nasesimile thina angeke sikukhumbule noma ngabe makwamholi impesheni angeke ngikhona ngandikade 8,000 angeke ngikhona lo 2,000 wakhe 2,200 kuma 2,300 khona lapho bahola khona imali labo gogo bahola khona imali angeke ngikhona ukuyithatha imali yami ngoyifaka ekhaya hayi ukuthi ekhaya ngijikele inkinga kunawe enzalifokati uyabona lenza afuthi uyashona umntana wami nakashonile lo mntana wami loyo thothi bathola impesheni zoshonile awusakhona ukuma phela wena sekude lebathenga lokudla sekukhanselekile nalabantwana bonke nangabe bongibhudi bonzinzanzinza ujola abasekho bonke lebantu bakho sebalese abantu bakho sebakuzonda basibaba bosasoli hayi ukuthi awusoli inkinga uhluleke ukusebentela from the start khona ukutimela sine njengoba sikhona ukutimela abesingasithi insandvokati then la isuka khona bantu lezi insandvokati ngani ngobhuti wakhe kube ngosesi wakhe lapho uyakubona bakhona kuplana kubulawa kwalolo munye wakubo kufanele ukuthi njengami sokubexele ngiona iroli ngineavance ngineveni nginanani ukuthi njalo bakhona kuplana ukuthi singambulala lo nasimbulala lo wena phela futhi dokhona boya lokusikoni wena njani ukhona ukukhuluma ukuthi angeke into bhodi phela leti uyabona into njalo
ngila imosheka khona lento. That is why bathi isihlobo siyasibulala sihlobo. Sibulawa ngetizathu ukuthi lo bekusolo kungiyesiqhiqisa la khaya kuyinzandvokati. Then thine singabonwa lensandvokati isakhona ukuthi into khona ukuthi phela ngoba labantu laba angengikhone kwena njalo kufika kubo letinto lebethola tenteka yonke leminyaka lengaka bengisolo ngingababoni mara nyalo ngakhona kubulala azibani ndokhona kube sikoni ndokhona kufaka luvo yabona ngithi wathi ndokhona kuthatha izinto dabhodi kube izinto zaseswami lento yabona leli njalo yabona ihamba njalo lento tinsandvokati timosha mindini. Asilungiseni tuke abantwana kufana nokuthi njengami nginawo 2 bantwana bami lengibathandayo ukubona insandvokati kulula kuyibona asuthi bangibingelela ekseni nabangibingelela ekseni bathi hey Mr Sabani yabona uqala munye yabona ngithi hey mfana wami kunjani papa yabona ngisho tuke insandvokati kulandzele number 2 hey papa usho le energy leshiyo lo mfana nami nguphi lo wokuqala kusho number 2 ngithi yebo uyivalele labantwana babuka lento lenjengale ukuthi hayi man la khaya mina nangithi kube nangenda so abangiboni uyayizolo lenjengale insandvokati ayiclean insandvokati nayifuna icheese yona yayithola insandvokati nje ngiyakhera uyinikiwe khoneni mina ngwabatsheli ngisikwendeni umntana wethu sikwendeni bantwana kude lapha kwende kona uyayibona lenjani. So asiyilungiseni sibatali into leti njengaleto atifuneki ifana nalento yokuthi uma uyinsandvokati kufanele ukuthi wena ustepmother sethu ustepbaba sethu uthanza nawe ustepmother uthanza la wakho umfana lo tenayi ekhaya mina leni tenababe angithanzwa phela ukhumbule longathanzwa nguwe lophakamako ingani wathi yonke lemisebenzi nabathi cenzo yakhona ujwayele cenzo nabathi clean yakhona clean uyibona livele njengaleyo nabathi washa imova nangemova lakha uyakhona ukwasha imova lesiqwiqwi sakho leso asikhona ukwenda lutho inganisona sathi ukuthi konke ngiyendelwa egcineni sihluleke ubone ngathi kunalo semsemuthi lomvala akasetshenziswa muthi kusetshenziswa isiqwiqwi ukuthi iqwiqwi sibe siqwiqwi sakho soba siqwiqwi sothi la khaya soziba la khanza wonye. Insandvokati ayifuneki emndenini bantu bakho bathanze equal nangabe upha 1 rand lo nika 1 rand lo nangabe uthi sakubona kulo nalo uthi sakubona ungathi lo athi sakubona uthi sakubona la kulo uthi yawe mfana kho mthanze noba ngabe benta amaphutha lathithe abantwana yalo ukukhula kwethu akufana ukubona ihinde bangani babo njalo ukubona hamba naye yabona utoshe lo mahleta athi yabona mntwana wami yes kona amaphutha ngwendile mara uzamile ukungigwejagwejisa ngithi hlulekele mine kungabi nensandvokati. Insandvokati ibulala mndeni insandvokati ihlukanisa abantu bakho insandvokati ihlukanisa wena nebantu bakho bangaganya mara bangakuboni umntana ingani wena ubone insandvokati yakho bathi hamba kunensandvokati yakho thine besingasingilutho besinobandi so angeke sikhone ukukunceda bakuba njalo angeke bakhulume mara letinto ukuthi what is distance waba le distance fana mfana nakahlala lekugcina maka yahlala lekugcina angeke kuthandzana kufana yes umntana wami ule mara angeke mina nangikhule kagogo wena uma wami ule lekugcina yabona uze lapho ufana nokuthanza nale noma sengiganyile kumbe ngiphila kahle ngese mina ngiyathatha khona uthatha into okwendela angeke ngikhona ingani mina ngikhulisa ngoba nakhona kwendela gogo wami uyayivalele ngisamba njani. So nensandvokati into lesemlile njengale sisonke landlini sehlato odluleli 1 4 room enini yabona mara lokusala kosiyathi ukuthi kunensandvokati usho kahle kahle wena bowule mara sindzawonye wona ule nathi singala uyabona yethi siyabukela kuphela uyabona nini ulanziwe emsebe uphethe ama plastic insandvokati ngiyo lephethe lapha ngiyo lekhipha ama plastic into etinjalo ngiyabeka iyathathanyana lento ebelungu bela usebelungweni kunema cheese nyalo ubuye nawo ngizenza wathi khukhu sekwathethe thine labanye hayi phela lo mncane lo uyabona lo yadvila phela ngiyaya mntana sho njalo kumfana tawutsine manje lo yadvila lapha lo uyivalele yena kwenda insandvokati
Uyavilapha ngeminyanya kabi mntana ngamuva athi uvilapha kabi lo ithi nyende sezi kude injalo emfi yakho asimfana idodi into lokuthi akusasa yoba sihluleki yekela ukuthi mfana iyavilapha lento uyabona lenjalo asilungiseni isibatali tinsandvokati tenta sinyanyane tinsandvokati tenta abantu bakho divide mindini ngezokuthanza umntali uthanze izibanibani sithi ngesakuthanza yes sitawukhula sabusa umntali wethu balokusala ngeke sikuside ngalutho ngoba wena insandvokati yakho noma ngabe ungathi hayi mntana wakho uyamxolela ngikuxolela kusinkinga ukuthi uyaphila mara mina ngiyakhona ukukuncetha ngoba wena insandvokati thubele insandvokati yakho thina sichubeke nathi impilo tethu siyabonga ukusitana kuphele njalo uyabona so tinsandvokati atifuneki bafowethu kunjalo nje njengaloku angeke sikufihle sishonele ndale vele siyanyanyanya la kunezinsandvokati insandvokati soyinyanya ngoba yesuke seyihluleki inyanye thina ukuthi siphumelele ithi thina itshele abantu bangani bayo ukuthi thina asimsiti mara sinobhuti bakhe ayikuthi asikusithi boye insandvokati thina besingabona bayiveze njalo siyasitana nengoma inkinga wena kwami ukuthi alabanye nangabe sibasitile baningi banesilete kanjengamso ngimesitu sabo sabantu baningi kakhulu more than 20 something bani bafaka umsebenzi basebenza permanent ngeligama lami uyabona into efana le nalabanye khona bafida ukuthi mhlanze bozibani ngathi bozibani ngene ibona into yabona njalo but insandvokati angeke uzuyincethe ingani kwesolo sicinzeteleka sikhula ngizolo njengaleyo iyamba njalo lento bafuthu insandvokati atifuneki duke emndini na uthatha abantu babakho nabayi2 bayi4 bayi5 akusinkinga ukuthi idalele wena singenzako basaze equal bonke abantu babakho nangabe uswele singo nangabe kumbe kubayi5 kumbe uthenga bomana ngathi kumbe uthenga si nabe kanjani nabadla 2 pieces kude lo dla 4 lo 4 idliwe ngomntana ungadli bantwana lo udle 4 lo udle 1 asambe sonke ndzawonye yasidla 2 sidla 2 sonke nabe kusala 4 les 4 idliwa ngumakwethu hayi insandvokati idle 4 thina labanye sidle 2 siyabuka nabula shukela ayizophelile shukela lo sofakile shukela sina sikafaka angifaka ngafaka sonke shaya plain ngasidle ngeke sidla sonke ingeke uyabona njalo kama njalo so kungiloko nje bafowethu kahle kahle in short sisho ukuthi insandvokati bafowethu ayifuneki into kwemndeni kwabantu babakho especially njengathi sisakhula sikhule into sitibona ukuthi abantwana lesinabo sibakhulisako ungabe nomfana lomthanzako kakhulu bese lo munye awumthanzi into efana lento kubona sisonke bafowethu one love ngiyabonga support yenu kakhulu siyafundzisana lento ngoba into bese siyakwathisana sonke ibuka into efana lento abona nemindini imibuke lento efana lento but sinesidlule kuwasinankinga nako siyakhona kuphusha njengoba siphushela sitimele zasangisebenza insandvokati emakhaya nako kona lokho nawo nensandvokati ekhaya nciphise into efana lento kubona ngoba kuzonda mfana ukuthi umzonda kumzonda babo wakhe lalabanye baba khumbo wakwenda yini nembantwana akakwenda lutho wonke ubaba wakhe ngenilani lokho uyakubona so ungazonda umfana wakho kube nensandvokati ukuthi baba no bekakuphatha kahle bekakwenda yini yabona le njani ukuphethe kahle akusinkingi asingenzi mara thine lesitelo kumbe sitelo ekucala kumbe sitelo nini wakhupha ngoba khona kube nalo kube nendalo kumbe wasebenza kade wakushiya asathi thine besingekho nekuthi azakushiya asathi lutho wathi ngine lo2 wathi ngine mati into tento okuhlukanisana tini ukuthi nihlukene kwende njani kumbe yini lento ukuthi uzonde babowethu kumbe uzonde ini thina ungasifaki kungiloko bafethu danko sabo ngiyabonga much love sisonke.